Ikinya ria Edith Nyenze riukite thiku imwe tu thutha wa murio wa Nyiva Mwendwa kuruguria kioneki giake niguo kuhuranira giturwa kiu mutumia mutigaire Nyenze akiuga ndari na guoyoro wothe wa gukang'ethanira na aria marakimiriria mata. Nyorite muingi wa Kitui ya irathiro gukeyumiria na njira nene tariki 16 mweri uyu riria kiama kia Wiper gigakorwo gigika githurano kia Wamurani niguo makamuheithia uhotani. There is no monopoly of knowledge, even to the brightest professor of any university in the world. And the fact that anyone, even the lowest, yes, has some knowledge, no matter how little. Mito ino ya Edith ikinyitwo mbaru ni seneta wa Kitui Enoch Wambua na uria ni muru wa nyina mukuru kuria riu oritie kiama kiu gugatafania githurano kia Wamurani kina waragania. Nataka kutoa onyo kama seneta wa kaunti ya Kitui, the neighboring constituencies tafadhali kai nyumbani. Hii maneno ni ya watu wa Kitui West. Edith akionekana gukorwo ari we mwagire giturwa-ini kiu ni amwe atongoria githurano kia giturwa kiu gikirariririo tariki 26 mweri wa gathatu kuria giatigirwo utheri kumana na gikuo kia Mũmbunge Francis Nyenze tariki 6 mweri wa Disemba mwaka muhituku. Handũ-inĩ ha Kameme TV, Njĩtagwo Maina, Kĩhumo.